But so we done it. Unse musu fine. Dry nyina wo munti. Mami pa. Na mpacho mpese mbisa wase mpacho wo yere. Oh, me worry mu ba mo baby and coming no ba enyo na me ne betina ha. Ha de me mpo na metina. If say mpe basa wa fi ha. E fi ha de mpe basa wa ha. Ye pe obi a odi no hu ni. Ye mpe basa bia e wo ha. Nti na ma me bisa wo no. If say obi mu wo behind dan ya. Omo han ya adu aba kodu ba esi ba no ye mpe sa de no e wo ha. Nti na ma me bisa wo no. Nti se waka ende e mate ende e me de dan no be ma wo. Na me ma wa me bo modin a na ma hwa usuba se ankware wo ye basa enya ade a majiwa atom matu ase pa ma ba se 15 na bi wo dan no e wo musa onum se dan no e me kunu de na se si wo pie wo kwa adwuma nti ni e be ni se dis e twen no oba se obehwa ma wa sa onhwe ma wo de ende e ye sa if se me de sa na o ka kire me se oba me ka kire se 15 ni sa e pa ucho o de enso musa wa enso musa na ye fan sa oba de oba bia na ya hwa ma wa wa ka mate me so se na me pedan ni nti eja Chairman, good afternoon. Afternoon. Pacha wo hwe obi ana? Dabi, me tifia. Me pacha wo edan na mu de hin na wo ti mu. Ti dan we. Oh, what about that way? Baswan. Oh, okay. Oh, nice. I'm just meet Tifia bi. So I my wife. Yeah, Danny we red gate yeah. My new come on. My introduction is very quick. I think wife show. Oh, actually mo me kwa na me wo this year. Woni yiri. Dabi me worry but na me ni obi here o but a long process. Na girl so woni girl. For now ni de me kwa na me wa ha. Ana mo di dan na ma. Me ba na o mo tretre ba me ni o mo kan ya na. Eja. Dabi na say enya ni sa. Eni kwa sa komodi dan we ma. Say dem wuti. Ada we funeral na. Well anyway, wo de anyway. Mate. Why? Okay. Wo de mate. Na kwa pare ne ha no. Me to bi wa obisa question. Chairman. Imie. Since wa beji dan wo fi ha. Na mo ne yere no. Na me hwe wo structure wo yesu ne wo body ye kura wo ya. Ma me nya introduction ye. Hwade wa ha ma me. Ma hwe ne shape no, hwe face no. Ma hwe shape. Good. Hwe we so. So ma baiwa kokko so na wi. Ma hwe shape no, hwe face no. Na face no ho na punch line no. Ma hwe ne shape. Me yire no. Me yire ni sa baiwa ya wo hu ni. Okay. Me di ni pictures chiro. Na sa wuti fi ha bi. Hwe ni ye na wan ben no. Sa wu pese wu ni miti na fi ha sum dwe mu a. Ipacho. Major key ni. This is the secret for a good relationship between me and you. So wu sa me yiri ba. Nkoma obetimi ni na dia good morning, good afternoon, good evening. Misraw. Oba wo ho so opemu a woni bi pam no. Hwe na wo so wantu na nsi me punu na no ana me dan na no se wo pemu bi. Wo ba ho na mi wo ho a fine. Na mo mi wo ho mpo na mi yiri wo ho na wani gbo mi yiri anim. Die nti a wo ba ye na wo sa ye me nkwa na mo se ko ye me yiri. Me no wo problem. Sa unsa me yiri da ho ewu a twam men ko boa no misraw. Brantie. Dabi onya brantie. What ase? What ase? Good. Fa unsane bra. Ye nya pam. Na we den ofia. Be a tenant. Na we tenant na wo hye samra fun we di ama me nana. Da se me hye mra ma wo ye. Me hye mra no ama me ho emra beboa ama me no mienu ye nya somdwe ofia na me hye. Ana me yire so no. Me ntu pa trem se me koto se ababa wo we owu krapo a me ntwem. Ewiase nyina we have about 500 and something billion people in the world.
Ghana ha ya obe 35 million population o se population. Samiri wa wonko ano wonsene nipa 35 or 34.9999999 million no. Da obenye obi aboa no ba wonko an de don't venture manu Mate. Tenu som so what ya see a pato so to good masa asaba me na sa dwumbo no owutrim sa woni mi ani ani sa pam we na sa dwumbo no owutrim mema ya tu Adwemboni bi ni mitirimu. But wa ba betina na oni mekọ apam no minim ni a woso na wo de mekọ sa nkwasi apam we. Sabio we nyankwasi apam apam a me no ko ne se hwe na wan be me yere Wa kamate na apam be na oni mekọ se minsumi so de ba di mu. okay fine Hey, fine abrante we pa. say why hu no I say why hu say wo we ntinti ana aya nipa na empese ye be ka so we betimi anunu mu nuro na anya bi ba je say ye pese ye bo blanti a itunu pa say nkran kro kakraka we wanya down ba bia say sa singru hum we a hwi nimu efi ha toilet ni ha na ba be han dan Nti abrante wo so se mehwe wa wo nice man na wotena hoi. Wo so enya bibia ha dan. Se fie we mu na wo ne yere betena. Wo ye papa. Anyway, say macho man for the munya adwuma nti no munya sika han dan pa. Enye adwuma. Father say me mbobra. Oh, wa hu macho man a wo ye sika ni da. Check. Down here be. Good morning. Macho, good morning. Good morning. But o show bi ana. Macho dey be me ti fi ha be me dan ni. We are. Oh, okay. Nti mbe introduce me ho a chiro. Sa. No famate. Sa. Macho wo si bibia hia wa ka chema ya ma wai. Wo hia me ana pa we wie nwuro. In fact, anytime bia hia wo fi ha ka chire me. Me dan ni de to asem. Me portrait say bibia why? Nothing. Macho wa worry. Oh, me worry emo. Sa. Okay. Mpacho na odin di sen. Ye frame me darling. Eh, odin ni honam se papa. That's it. Ti de ne sana maka ni bibia hia obi aka kire me ya ma. Na po ewie nwuro. Bibia ope bia aka kire me. Why? Mpacho jimi number se na bia bibia ni offer metimi abantem. Oh. And then answer na me phone is say nti. You see at the microphone. Oh, sir. Yeah. And if I would mami Me the mark na offer crying to me ba. and So so tifia. no. Unti we dey bibia ni a ye be kasa. Why? Be say me rest the kakra. Okay. Kai that make a sure no bibia ni obi a me ya ma why. Mate. I have friend why. Okay, and me we inside do. Bibia ni a why. Mate.